ke remixitse ke tsamaya ka mora wa di-class o reng abuti masenya and ke mfare ke bala ka re ke bala sne 2 yeah abuti masenya o ba swabisitse o nyetse ka lepona wa tsentsha lerago original le abuti masenya Yeah. o ba swabisitse o nyetse ka leshira jo bampitsa ba ntsa sa class to class ko pela class to class are opel abuti masenya a re ke ngwana le nna ke tlhabe ke dikhala ke nyaka lolla ke re no Kalleri pusa, kalleri pusa, kalleri pusa, kalleri pusa, re batla go tsena go pala, kane labo ba ngena ke bona ba lo hlamba kuni na botisa. Kalleri pusa, re batla go tsena go pala, kane labo ba ngena ke bona ba lo hlamba kuni na botisa. Hello, hi guys, it's Bundengese here. Bona, re buile hape, you know, ke phela go botsa kere bona come to podcast. Se o tlisetsa manyora fela. Hopola gore come to podcast o se tlisetsa ke Sly J Next Multimedia where quality meets creativity. A ka tsone bona ke tshware brafane me ene ba nong kore ke ana hana gore ke ilo juluka re tshingere thomi le dibreletse ke bona o ka re di lo tloga ke akile vaslabi ka motla sa serope ka mo cause ke a bona gore ke tlo ba le flop. Diman a ke kore mara ka tsone ke nya gore ke understand because a bona gore o ka nna le ena 5 minutes or 2 minutes asa etse joke. Whether re shoot a movie o mo serious wa TV or re shoot a eng tshwantse joke di ne di ntse di le teng one way so no o serious because o di dimetse mara re ke mo fe chance ra bolele then you'll understand gore ke bolela ka eng ke tshwere bra Thabiso mechomi se fele so right man mechomi mechomi yeah o grande mechomi ke betere mechomi ke monate o betere tata mechomi o iteretseng a re thomi pila street e nne monate introduce yourself to our viewers ba bolelle gore bra Thabiso ke mang pila Prathabiso number one just boy ya Pitori wa fithi ke nna fela wa Yes. yeah so re ka Yes. se yeah number one just boy ya Pito yeah a se re ka sweng yeah net fela we tlhaba e tletse be ya yeah e be ya mechomi nna ke nya gore re boele ko moraonyana yeah a bona ke nya gore re boele ko moraonyana o sa phumulela mamina go le sideng you know no nya go ba eng wena ho hola from vele go tlase o sa le ngwana na jwa ke gopole go sekolo ba busere ke nya go nna nka re ke nya go nna no ke ntse ke le so like to be honest but okay ke ile skela ke fetsa matric ke ikeletsa dilo tsa ka tsa engineering ka ispanna nizene but ne ke sa tshepo re nka feletsa ke tlwetse dilo tse la ka itlela kamo but otherwise tse ke ithatela go juga nna ke gotse ke ntse ka to juga manyana mechomi wa bone ba nngwe tla ka story so o nya ko mpotsa gore o tlwetse mmereko wa salary ya every month yeah gore o tlo re tshisa yeah vele fitlhile da yeah ke mmereko like ke bereka ke re lo juga a sore ke juga a sore ha o joke o mo mmereko yeah but mechomi tell me here when did you realize how you good at this comedy thing ke for ke thomile o ju le ntse ke rata go juga ke tse go la ke hotse ke ntse ke rata o denana ke ntse ke ya le go fela no no kwatisa ba no le sa bana ba sekolo ne ke le champion o denana go sekolo de kono go ka ntsa degree tse tsotlhe from grade 1 to grade 4 ko primary ba utlweletse nna re o kena lo monka mo nna ka mo le tsenana ya ke le champion gore no phela le go officing every time ya no phela officing se le ka officing for other day wa gopola story se la sa masenya ka se bona sa masenya ya sa masenya se ne ba sutela go di you ya se le ka sko ba ngisa ko officing ke tsamaya ka mora wa class ke opela pinela abuti masenya o ba swabisitse wa gopola ne ke re o jetse ka lepona wa tsentsha lerago ene re what ne re original le abuti masenya o ba swabisitse o jetse ka leshira wa tsentsha lereng bana nna wena o reng ke remixitse ke tsamaya ka mora wa di-class o reng abuti masenya and ke mfare ke bala ka re ke bala sne 2 yeah abuti masenya o ba swabisitse o nyetse ka lepona wa tsentsha lerago jo bampitsa ba ntse sa class to class ko pela class to class are opel abuti masenya a re ke ngwana le nna ke tlhabe ke dikhala ke nyaka lolla ke re opel ka mokgono opel abuti masenya o ba swabisitse o nyetse ka
opela Yeah. abuti ke opela class to class ko sekola ke bitsa abuti message then ga e fitlha mo e leng gore o nyako lela no bopela bjang ke nyako e understand ha ke nna ne ke lla mo class tse ding ya ke nyako e utlwa abuti masenya o sa itse o nyetse ga le bona opela pila ke no opela bjang ko sekola ka mkhone le mare otherwise and now I'm thinking sitting here ne gore go le go staging o botsa batho stories ba nagana gore ke joke ne ke ntho e tsaetseng ka nnete yeah ke ntho e re ka nnete like even maybe ke na le batho ba ke tsa le bona class ba tlo bona podcast they will tell you gore Yeah. salwa mo bilisa class to class so now mechomi awumbotse uyethomile kozigela azange vele watsena teacher life o e lebeletse bjana akale ke ba tsena ne yona le ba teacher le go ne ke spana go tle di bere jare le baina a bona re mmitsa ka lebitso mara itse re ke lebitso la ke opa le mmitsa ga lona mara itse re ke la hae yeah there was a time the spana morula lona le manager mo na la tlhogima re mmitsa Mahindra ne ke mmitsa Mahindra so o jore wa itse da bana e bona le tsaka e bona ai ke mkhosa itse Setswana ke Mahindra so tlha ino ka re Mahindra so wa bona Mahindra na go etsa ena ne le bjang yeah wa bona Mahindra bjang ke e bona yeah plus o ka re Mahindra o ka re na le building accident o ka re khone e koba e tsama o no e price e kobe wa bona re bjang so tlha dama ne tshwana le Mahindra jo etsa spanisa ka se be boima yo Eish Mahindra yeah ne eish okay sharp who's so Jomi sharp wa ibona dideng and then wa bona you good at it and then wa hola if itlile ne mo elong hore byanong o feel ra wetse keng dideng byanong ke itse serious ke itse be spane ke etsa professional ke profession byanong I think next time ke misetsa ho etsa den professional ne yeah ke ile ke se already di jong kumurula sande there was time kumurula sande le no Thursday comedy shows ne ke phela da go tla se go le thabonda yeah 2007 no le rile Mrazuzu that time or razuzu ko dimo yeah 2007 ne ke se already di jong na birthday so ke ne the following day ne le holiday ne le Friday yeah ke ne witswang re ke la ke go utlwa mo sound la bona ba re go na le comedy show go Razuzu lwana ke fetso lo tsa ke re go utlwela comedy hanyane me o le dinanya go ilo ke mbola lo shingo thomo spana le bona o utlwe disi ya ne ke se ka nise nna kweo yeah yeah so me o le ne ke ne re ke tlwele monna ke ka mola yeah ke go lo utlwela go comedy king ya le kopana la o tshengwe ke a mitse ke jima lena ka mo stadium ka mola ke re ne ashkana o jimile ka re re tla ke tla ne yeah e re go mo cheka ke mo ndamane wa performa mola ke re edimela mena a fani ka go mo phala sorry ka itse la ka utlwela yes kana no re bile se a mata ke mo phala tsa re ke ka tsara ka jo ke kopela ba tsena bya nyara jo ka yo tseni fela mo ba tlo lo ira ba tlo bua ba tlo ira ka jo ka kopela ngeletse plan nga tsena bya mara o tseni o itse ira ka re ke kopela re kopele MC na go itse ke mang yeah ke Trevor Gumbi ke MC by that time Trevor Gumbi yeah ke kopela Trevor Gumbi ja fya bano yeah le nna ke fisa ke wena o ne tsontshisa yeah ke kopela to kopela something yana mo so sharp mechomi o kra daman ka daman o botsa ditori tse baya and then tsatsi leng kra Trevor Gumbi ke yena MC no not that day yeah Trevor Gumbi ne le MC that day yeah so ke rata Trevor Gumbi yeah ke re le ka ntate le ka be ke kopela ho namela mo stage mo yeah ya bona Brian nge ungayenze kanjalo Yeah. uzothatha 5 minutes yangiso uzonza 5 minutes and then mawuqeda and then uyaphuma uyaphuma yeah ke ke tla ira yalo yeah ngena uphume yeah and then baslaya abantu bazokubuwa yeah so you know I performed 25 minutes or to 30 minutes most staging yeah but when I full stage on that day that was my first show and I got paid on that I got paid so I show you and my first show and wena o tswile o shile mama zala ka so e re ko bona hore ba irang maybe nga that time na web na the show idlala yeah isadlala yeah so neska or ne fedile on idlala somewhere there so akufula mo staging ibilan ke kopana Ronnie Ronnie o mo fatshe mola yeah ha ke fulo mola ke batho ntabetse ke jo o bolaile Yeah. lena mo lo ntabetse ke bona ke mo fa letso ke a fela ke bo lore ke a bo re ke ke rapa ke re ke tsara go di bula re bra are o monna mo fa letso la ke ma ke re ke mo ngare
Set pocket o mo Wa Pure mo Monate show. Pure And Johnny Monate ke rata Pure Monate show. A ke jigile. o jikile molata Ke jigile ke shiana. Grootman. Yeah. No, you are good. What. Somebody got paid on that gig. From that gig, yeah. so ne le first time ya That was hao my first show, yeah. no sa bookiwa that so but you bookiwa. got paid Yeah. then after mo go decide 475. But next week o boe hape. ene khale bjana 400 Yeah, 2007. And ke spana na go ne And was pa- yo. ntse tšhelete le gore ke tletse mo le. yeah no no mara Eh, because kana no wedi tsenga ne yo ke tle le batswadi. So next time on that day. Yeah. oh That day next time because ne ke tle le batswadi. oh mara we nwile Aga ke nwile after. Ke nwile after ga eno ga letsatsi leo. And lona ba mpatela on that day nkere. Oh, Ba okay. kopetse Yeah, account yeah. number then by Yeah. transfer oh okay so now you go back home Yeah. and you're like batho ba nthabetse ke bolaile decision ya gore a bjanong bona bjanong somare ke a dumbela ke a tsena gore o kry-e le channel tsa gore o tsene and then vele o etse professional ke thomile yona fela bjao ke morula sante nthonyela next week ka Gape. performer Yeah. yeah le yona ba mpatela that gig yeah ba mbuka Carnival City yeah wena ka performer Carnival Joe, City wa se perform ko taveneng ya go Awa, bogotunyana never from morula sane Ka ya to carnival city yeah from Carnival City ka ya Meropa Casino you then started like that e banna moroba so vele yeah aga re ba ngo comedy ngore motho ranya go thoma comedy ngire Yeah. ira di open sport sama nyana Yeah. o tsena go Ro pele utlwenyana. we di open sport I never did an open sport a thoma comedy yeah ke thomile comedy ka thoma patela okay sharp o tloa mo ya carnival and then sekhalenyana o ya meropa wa e bona gore ya spana di and Meropa was booked le di legends Meropa ke ile le o mo hopola o tiene ba re ke Martin Jonas na le mo Pure show wala cool yeah ke a mmona yeah le tshepo mogale no pela go la sentsa fitsa pela yes ya sweet yeah monna ha ke tsore ke monna mama ke monna oh yeah 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 ke monna yeah so now sharp o ile da so and then wa utlwa ra bona ntho ya spana and ntho e monate o sa spana kere yeah e fitlha neng taba gore bjanong wane o decide gore a bjanong ke a resigna ke tloela spane ke focusa mo dideng ama ba di comedy laborare le la bone le ga ka cheka most ya di gigi di laborare le la bone And ke bošimo. yeah na ke ile polokwane ke ile gigi polokwane ka wa ka santse ke spane and go se ko mmere go ba itse re ke di show Yeah. a ona sa re ngare ke a ba dosha a ke tla show ke ra le ke ra sick leave Yeah. ba itse o ke le sick leave it means tla gigi yeah so ka tseta ra o tswang let me just ke focus mo go se ke a rata and ntho wes ko ra ke tla ha ke fetsa matric ne ke botsa go nna re ke ile di tse bjana so go nna ba re dio tse a se selo thabiso wa Nna half tšhelete wa dilo half tseo. wa half wa se pale kwana mam kete man Eish, wa itse bo compare le yeah ngwana mike yeah so eish wa tloela so o resigna gape nnoke wa itse gape di-comedians le ba bolela ntho e serious o na le feel o ka re ba etsa joke nako ba bolela ntho e serious so noke nna ke ntse mene ke imagina o ya ka daso o ile o resigna gore o itseng a kwa go petse ka re mphumule la bona mo le kwetse mmote a ke re ba bone ba kwetse le bitso la ka mo pampiring tsa bone ka re go pela le phumule le bitso la ka nna ke a tsamaya ba re sefa notice ka re a ke re ke tlo tsamaya ke re ke a tsamaya ke kopa le no mphumulang ke tsamaye a ke re ke tlo tsamaya ke re ke a tsamaya o sa fela noti a ke rala go tla o itse gore ke tlo bereka nna ntse ka tla ke tlo ke tlo bereka so nne ke ba kopetsa re ore mpomole ande ba o phumule ba mphumula ka itsamela funny enough after maybe 3 months 4 months Yeah. a ka ra spane se seng gape e banna yeah wa yo bereka ka yo bereka le go teng ka bereka Sandton International yeah so le go teng ke berekile 2 years 3 years yeah le bona wa re ba o phumule phumule ka re mphumule like le go teng ne ke wa sokodisa mara go teng ntho e le sharp ne ba understanda Oh, Spanish sa hao. Yeah. it is ne ba sam bookie laborare le la bone next spane yeah next spane di weekend Monday Tuesday Oh. Friday Saturday Sunday cause ba ke na di gig matsatsi ao so it was so easy. sona o skrile spane se wa decide gore ke re ke balance dilo why o decide le gore le sona o strel or ba o phumule di gigi ne di thomona mela too much yeah ne ke jaza
ne ke thomo Chasaka o ke nako o thomile ngwana chess ball ke mo ne ke bona gore ke Chasaka mo ke chase le a ke ne ke bitsa Thabiso na kwele ya o ke nako bana motho ba pra Thabiso bana ke bona gore no ya di tsa ka di monate so okay ya nne ke nya go tla le mo yona tabe ya gore ho tlile beng gore o ipitse bra Thabiso wa gopola no la feteng ya khoko ya brr oh yeah so that brr ela so ne ke rata wa bona so ka no B double R A Thabiso ya ene o ba rute batho ho ngwala Yeah, cause ba mbana bra Thabiso ya ene wena ke bra Thabiso B double R A Thabiso ya now mechomi dikarati di tsena kae ho gym kante mara le phetse yo di tsena kae mechomi wena problem no nna ka itse a ke re bona re bana nna ke botsisa bona ba e leng gore ba itse ba foko re 5 re chimile karati ba botle a ke ra buta ha ke direng ke sense ine na ya go ntsentsha mola re se buda dumbela gore ke re ke paletse jeritsie ka mo di stadium ka re never so wa re chimile karati ba botle like ke sports sa go jarateng so la trapa bila nna ke bethi ke a betho mare go la wa sa seletsa gore go la wa le bragane a re ke dimpja yo la le pitbull tse pedi go morago go na le bragane Thabiso ke o wa a shibala ya o wena o rumela bone de wena da go morago yeah no mechomi journey ya how interesting you know before tla le di-family if le gore o na le mosadi o na le bana before re fitlha da if le gore ba teng re sa boela hapenyana ko morago kwa because ke dilo tse baya tse e leng gore nka re o di editse ne but re boela hape mo comedy obviously wa tsena mo comedy and then ho ba le challenges you know wena what are some of the challenges tse e leng gore o kopane le tsona ho tsena mo comedy and then wa deala le tsona bjang honestly speaking the challenges tse di leng teng mo comedy ke ya di gatekeepers like anyway le lena le yona go ya ke yona fela gore o kre batho ba re ke re ske ka bebana ske ka ampore ke senya hona thoba mo ampore punya ska bona ba ibutse re ke bona industry yes and then more ba bona ba khona re recommenda na in fact re ke re ko industry ya rena ke di group yeah hona le group ya bo mama ba di tsana e leng gore yona e peile ko pele yona e khonne go tepia ko pele ka mmereko wa bona wa etlalwa so ba te peile da gore ba khona and ba rona ba re le mo how easy gore le fitlhe yeah cause bona ba katile everything a ke tsona tlalwa ke yona challenge ya ke nthoela gore he o mong atla a o recommenda ra ya re go biletse mamma o bitsa o mong wa hae so ke yona fela le one and then ke yona basically le one so now ke dilo tse ithume chomene fine o dombetse mo comedy 9 o ro blind 18 years rona le 18 years le industry o ke re bjao e bile ro ona le 18 years le mo industry me chomi skala after 2 years wetsa 20 years ke le mo industry o ntse o tshisa batho ke le mmereko wa o tsenella batho so now one ke a itlogela ke nya go dumbela mo ya hore sele wa re o le mo staging cause ka itse gore na o ba tlwele wa ba tsena a o mind o tsia mae go tlhatlhe mo ra bona ba botlhe ba le 500 or ba le 1000 or 2000 ba tlhatlhe mo hara o tlhatlhe mo ra bona ba botlhe a hona mo e leng gore sele wa re o performa o monga di tsia ka pelo or ha ba le batho le gore ba di tsia ka pelo ba o tshebisa le di face well mo sala ba ya go sata ba le so ba e tsere ka pelo ba ke lo sata ke le it was me Kimflete Smoking Nyembe re le go era fix Smoking Nyembe le na o na le mo fix mo senkole jo mo di extension na go fix sentse e di busa go pola fix kale na go sa tswere ke fix straight re pisira performa da re ke like that dile go nna la ka la bat ha ke tse ke performa ne ke tseneletse batho ke tseneletse go tsena audition ngwe mo social wa mitsa Jerry Makitla yeah ga mo da ba tsena a ke busy da wa tlhalwa and nna ke fisa go ke performa batho wa tsheya like go monate tsena damane no mbona damane o beang a se gore o beang like go mbona re like how you did la o sa itse o kono create something se nne fun from ke sa rata Spanish sa ka ke sentse ke nya go sho okay a tsere damane ya yena ka mitse vele ka mitse Jerry Makitla ke Jerry Makitla all right o tlhala
O tlo re kitla. wa tsena bjana Jerry Magitla Yeah. ha tsena bjana so ke a bona gore di tene man di bra bjang ke a mo tsena ke re ba Yeah. ke utlwa crowd re tu A ba tsei. ona motho o tseileng And ono betile joke o Mona, fisa. ela ya fisa mona tse ne ke joke ka tsona Le ntse ke ola ena ka wena ke Content like ke. ha ke re bjao ha ke be bjao Oh yeah. mo kwena era ka wena Yeah. wa mmona gore o bjang ke re Yeah. joke Yeah. tu ke re joke number 2 Tu. ka utlwa mo ko morago gore Jerry Magitla ka re tu ka re gore man man ke a itshameka la a ska wa ra mfana ka ke di joke Pelo ya wena. immediately ha ke botse joke ka tamane ka bitsa next ha ke botse that then Wa ka bitsa bitsa next act. ya next act ka shena ko dampera ke lo motse gore Apologize. ne ke idlalla maska tsa di joke ara a tshwana ka ska wara a ga itsa serious ke di Na le joke lucky yong. ara ska wara ka itsa serious ke di joke gona that day after that thing ne ke tla sta lenyana se sa ra fetsa performer Yeah. ke bitsa di-comedians tse tsotlhe tse di le mo stageng Oh re yeah. nna mo lineng and then re tsenelela motho mo one ne ke tla re wena o ira gore tsatsi like khotlile o morong ke khotlile o morong dibra o tsamaya le banyana o ka re ba i5 o tsamaya ka macrobus ke mo tseneletse damane and banyana ba le ba tsheya le ena wa tsheya damane Yeah. mare he show e fela damane o kwatile bo serious Isa. o kwatile jo bo like wa damane ya go mpolaya ya go mpeta ra dile bo smoky ko kolong ga ba tsamaya bo smoky ba motsa ba re bo smoky ba itse ba ra ke lena ke ya ka damane o ka da Isa. ke nne mo gating mo vixi mola ga pola gita go vixi le ba re tlo bula hanyane nyana so ke nne ngwanyane mo tla nne modima ka bana so Yo. and ngwanyane ne ke tsamaya le ngwanyane mo bana so ne o aswaka O tlile le o mo. Yeah. O mo tlile le nna ke ena wa ha. ya Ola o tla o nna modima. ya wena o tse reng damane ke mo tshabangola atle mo o ke ntse o ntse modima ka mo pushe bana mo sfatlhego ke ra damane o kwatile ka nnete a mo pushetse bana tsongwa la wela mo fatshe ke ka mogare ka mola ke nna le ola o le kitlile lena o mpontsha SMS ke ra go tsela SMS sa bereka Yeah. o mpontsha SMS wa itse Before the WhatsApp. Yeah. o kwatile wes ke ra ka sata ke ra ka sata ka tšeka tamane o se sethunya o ntsheditse sethunya la mathomo a re ja go mpontsha ke nna maga ke tsweng a ke nne ke rata vix o se kotile tloa ko vix o fitlha maopane Mara wa tloela Jerry Magitla le teng. Wa re ba Jerry nyako- Magitla ke mitsa ke rena Oh. a ke mitsi like di kitse wa re Jerry Magitla la ke mo tseneletse what if like O le ena o or what if- mo hara batho a Yeah, nyako yeah. jambiso no re ke tla deala le yeah ena. or what if o tsamaya le damane Isa. yeah that's the ke show e le gore sele ka re mo hei go tsenelela batho yeah Mara still wa stop o tsenela batho cause o tsenela batho one way. Sela wa tsenela fro yaka. yeah mara ke re no se ke mo ke tsileng di rules tsa go joke Oh, like okay. hona le like go joke e re ke re joke ka mkhomo like sbu ndeke so ipona re bjang O tsena nna. okay a ke yana. go tsena O tsena. okay a go tsena ke ra like Okay, re ka mara di brele. Wa ke ntsena. ke joke ha one ka wena wa tlhala ke joke Wa ntsena. ha ke okay, joke la sharp. bi 2 e nna joke Okay. ha ke tla la bo 3 bana ke thomo nna serious wa tlhala Yeah. ga rona le tlhokima la mathomo like ra tshe e fane la bi 2 e nna fane la bi 3 mora bana nna or ke bolela ra fela fela, no? for an example Oh, la bi 3 inna serious ha sa le joke beno Yeah. ona le right or e just can't try la blind beno ha sa tle le joke wa tlhala Yeah. so se ke mo se le ga ithuta yona ban go joke le motho like joke pila ska ka ra go mafelong go hatella motho yano e nna ntho e serious nna ka re wa imina ntho e bolelang And nako wena wa joke. nako wa juka wena but there are some of the people ba ke ba itse machita ko ka sida like ha ba juka bona ba personal like motho juka ka juka tse personal so that is why now I get away with it only because of when I joke I get personal Oh yeah, yeah. yeah ke nga juka ka wena but you see what this guy is not personal like ntho e bolelang joke, just a what's joke And okay, before ke fitla mo long ho important bjang ne. Sele wa ba mo incidenteng e leng hore o bona motho and then wa mmona gore ngwana o nkhatlhile. accident rough I think accident, incident. oh negere bola ka di rough ne se e joke ka inyaka okay Mo e leng hore o bone ngwanyana and then before we lo performa wa ya wa bolela nyana ngwana la o shapa ka current. Wa ra o ke tla dila lena ke fitla ko stageng. wa itse problem mo itse goreng comedians and lentongel le ditla ona re tshwane Oh. rona we perform we write material okay. so if e le gore ga o mo part yang material aka
a sa Ha o ntše motho mbedi. le ga utlwa ke juga ka mokgore se le ka juga ka tselela Jofro if lo tlhelo follower joke yone ke jokile ngana mo Jofro Ka itse. a se la ntlha ke Ka a re sa itse, etsa mo yeah. yena a le one Yeah. because we write material we don't just joke because we don't tell jokes we perform jokes Yes. a ke ro ntlhaloganya yeah Sekgowa o utlwile? yeah E so repeat o mongwe o e message. okay as a comedian as a stand-up comedian we don't tell jokes we perform jokes They perform jokes. a re bolele fela di-joke ra di-perform Yeah. so that is why wholly difficult for nna ke no tsena fela e re ke re for an example okay a o thia ko kasi o le mitse gore wa tshisa e re ke re mamang o mitseng bra ben la mitse gore wa tshisa ko kasi ya go le difficult for ena for namela stage because ena o blind ka o bolela di-joke a itse o performa di-joke nako malome a itse selo ka o MC ya because o bolela thata ba feel o ka re e ka nna MC. since ko meeta ke la ntlha ene ebile ke la bofelelo ke utlwa bolela ntho ya ntlhaloganyo bjao ka nnete e fela bjao ke solo no thelletso ntho e boletse ke sole molomo wa baba like o bole e fela bjao ka mokgwa like o comeding go fela bjao in fact yes stage se bjao Yeah. stage performance le telling jokes two different things That is one. yeah for an example TikTok comedians le stand-up comedians they are two different characters or two different arts wa ntlhaloganya motho ena TikTok the comedians tsa go TikTok they are namela stage only because of go TikTok they do cut paste cut go staging ha ona cut like how flopile mo staging wa ntlhaloganya ke live like ntho e etsang e tshwantse o etse o joke hona bana o tsheiwe hona bana wa itse motho ntho e bolelang ke zamile go e bolela hantši bile ke nagana gore because podcast e ashi e tlo nthusa gape I always tell people gore nna a zanka lora ka nna comedian and I will never be a comedian so ho mpona ke tsa video ya TikTok ke tsa content ho mbuka o ska re sbu kopela o tlo etsa comedy I'm not a comedian I'm not a stand-up comedian nna ke tsa content mbuka re sebutla o MC a ke tlo bethela span I want so hona le ba bantši ba leng gore ba etsa comedy ka mokgwa o bolelang mo TikTok ha fitla mo stageng kana ka language ya lona le re wetsang ha fitla mo stageng a flop what was he died on stage yeah ana ke ba baya ba ile gore e bile re ka se ba bitse ka mabitso ba 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 itse re ba tlwaetse mara hu mo re mo latera mo tsore jo e shapo ko TikTok mara mo stageng and don't khatla gore ba bantši bona ba one no ba confess ha o re wa mo buka e shy na stand up sampalla ke go pela o no mbuka fela for e se gore o bolela nnete o bolela nnete ya na mbuke for MC or mbuke for appearance se ka mbuka for ke tlo bolela a ke joke yeah oh a ke joke yeah let me just put it like that Masho mapere wala so ke nagana no hore ke mesitse le bo ma 15k nyana e simple nyana ya moroba because batho ba and it's funny because ke re no nna I can't do that but ke na le batho baka wa bona ke ba le bo wena ke ba le bo mafusana ke ba le few nyana ya majidaka ba re no re nyaka ke okay e re ke tlo MC and then ke tlatla le bona still bona ba nya gore ke ene ba no ke mesa zaka sela e dona ke nna fatse ke re mara maybe tsantse ke no khwene ka ra never I'll never do that o bolela bana sone only one person o ke mitseng a tlhagale go TikTok videos a khone go transition from TikTok to that's what Mafusana we zamile yeah no yeah we make a o khonne go lwa gore at least a feletse a nile relevant le ka mo stand up yes mara ba baya majority ba baya chef guys one thing that you must know if wa yetsa content o tshwanela it's or maybe re ka mmitsa gore ke actor motho yes because most of you are acting or influencer yeah why one so e sharp ile for appearance or for mara le hona for MC re ka se bolele biao because a so re ntwa yetsang mo la content a ka tshwara mic a khono introduce artist e big e re ke re o dala o Ignatius meme yeah come on ya Ignatius o botsa straight re me chomi wetse bjang yes a brafel me ke morata blind wa itse o sa tere me branda mic tsa mic tse a se dilotsa na re I want to write my memes ke kwala ke bya boto ya ka mola yeah ha mbuke for appearance aka or yeah if lo rota gore ke tlo bolela ke no bolela gore ke nna Ignatius meme fela like ke tshwara di boto tsa hae yeah e se gore ke tlo bolela yes and ke ntwe e batlegang from mo dimetse ba TikTok you know I once said ntho e se la kana le fight le khwalanyana le batho ba mo TikTok mo Facebook e postile gore
no question tier event organizers, TikTok comedians and no stand-up comedians. Oh yes. Yeah. Ba hakala. Ba itse ka mafatla. Hey mona ke thusitse ke summary on that day. Summary se ke la Adumbele. lamoletseng. Ke la lamoletseng. I wonder who saying is Yeah, mar ke la lamoletseng nto ya bona. E jone le nto e ngwe serious. Of the some 300 and something comments. Yeah, the TikTok comedians say like wow, but they're not stand-up comedians. Yes. And that's true. And yeah, maybe tshwantse re etso tshwana le idol se re busa le ya di auditions so okay bona ba leng gore ke di influencer maybe someone o tlile o tshwere zaka fine re nya go betha event e itseng awa 20k ya hao e lotswa mara e tla tlo audition re bona gore mara vele ntho o e bolelang o re ngwena o yona he re file mic mo re tshise o tla khona na machomi all right a re dumbele dipinyana ra ifetsa iskale ke nana re tlo bo hape ka round 2 because di ka se fedi taba yeah ana ka se ke la 18 years like I mean how come busa ka every year re ra episode tse 18 na yeah go busa ka first year second year one by one till go the end ka na le episode tse 18 na lo wena so machomi as a comedian because le phela le tshisa batho selo wa heti before if lo rena le mosadi before ba le mosadi funa le ena selo wa hetiwa ba wa heta ko mojolong selo wa jola ba wa heta ke ngwanya like any other man like honestly go fitla mo le moteng wa boanyala sungu hetibi wa tla lwa hey na re hetile thata le ngwanyana no ambotsa le msedi ka ndo ka mbotsa thabiso like o betha modimo mama ba dia khala re hetile thata e no feta fela le shupiste botlhoko thata mtlholo thata re hetile mtlholo ska bolela ka yona thata tabi o tla ba tsosa maqala tle o tla ba ngopotsa o tla ba ngopotsa salamina ba we di say just ba laugh motolo o lasta so o tla ba ngopotsa re khadi yao no re hetile mona a ona monna ka reng ena a fetara yes especially e le hore se la feletsa fa a itse bitswa ke re ke nyale yeah ke mo ho tsebela meheto yeah or re ke nyala yeah and then how ka nyala wa hetiwa ko le nyalong monna bone habedi o ka tloboela ko o tsona sa ruri yeah go le nyalo ke last moheto but ke jumpile because ona le ba bang ne if le re maybe o fitile mo ane deng e leng gore a tsanya ba grand mo yena especially comedians o khona re hale mo staging vele I make like o tsona le Trevor Noah mo cheke hanchi ona lo bolela ka family ya magogo hae mama ene o bolela nnete a bolela ka magogo a le family ya the this one mo showing ela sela aba isa daso ko magogo before magogo a sata aba isa daso hore magogo story se leng go se bolela le go staging a se bolela wena since school hits me joma ke tsena la how many years school hits a sa nka utlwa vele o bolela ka mohetego wa hawa ko morao or it cuts too deep ngike juka ka tsona fani wana a kere we differ when coming to content ya juka like o mo lo na le ba current affairs hona le ba di relationships hona le ba matlhapa hona le ba normal life ya mokasi hona le ba yeah so we differ so I say it's not my aslainaka ya bolela ka nna like ka dilo tsa ka tse personal so ha ka re o mo staging or a tsena motho sela o header sa bo 20 something years ago so ke tlo mmotsa ka tsena ke tlo mmotsa ka re wa wona no o go kae wona nna ko emeli sa le mosadi aka ke re baby emela ba o bona wa pola ko botsa ka emela ba o bona se go mngamba go bona gore emela ba o bona ke re baby it's a go backstage ka mo VIP tla ka Skomba mashabela ko balise mosadi go morao go le ta bona molikola o ntse go morao ko patetse 250 batho ba di tawantse mo pele wena ntse go morao go yeah no hetiwa ne mejobi so now o kopana ka ile radio radio bila ne ke no ya only because of just to the market but it's only TikTok like TikTok or Facebook or radio phone that was one of the same ke nele the marketing tool yeah tsa hore at least ke khona hore ha ke pusha ka mo comedy ga
batho ba kgone nkitse a kry audience a se one yeah so na le people ba le ba attenda comedy ba na le ba banya go attenda comedy ba ra ba o itse so at least go radio or go TikTok kgone go ra at least some followers le go di ka attenda di gig tsa gago yeah but it's not to say hore I'm not a radio person fan 111 hence ke sa last fan 111 le go radio no mara ho se last ha how okay if you didn't know night a breakfast show le nna ka mo TUT FM if you didn't know wena you good mo radio ne so lwena ho tsia decision ya hore o tswe ne se management ne ile wena yeah so wena ro no le good mo spanning sa aba o koba wena o tikubile na ke zamisi ene wena o ra wala go mo hotle ke go mo hotle wena wa tekuba ra zanga kubiwa go mmereko to last time ke comedy le lenyalo ke le lenyalo oh so mo lenyalo yeah oh you are married 8 years yeah 8 years yeah ke le mo lenyalo and funny enough for just 8 months mara ke 8 years ke le mo lenyalo le just o vera ka tsemona ko nyo ga dlala chale ko re bone wa re mo henga senyana go heti ga dlala wa re go heti wa ke tlo yeah so happy le married very much na mara foro wa ka mitsi ai no foro wa ke motho mo umoni lo lonya umoni ungoma ntle kanyala umoni lo ka mitsi for me no but Mechomi I'm happy ka Spanish so tunang keep on pushing Mechomi you know ke believe hore in everything e long hore wa yetsa or we yeditse ke feel o ka re kono sa thoma gore every day ntwe le ngwe yetsang gore nna o ka re kono sa thoma because you grow as a person and le mo Spanish so setsang wa hola you know I mean nka lebella batho ba leng gore o spanne le bona ibile o sa spana le bona ba bang ke di legends mo comedy spanne Trevor Noah ke spanne le ene I tla bo botle pila yeah wa ga motho comedian e leng gore ke legend na o re go ra o itse exa spanne le yona in fact unless o ba wa mphanyana ba e leng gore ba kona ba tsenang ba gore a sengire kopade but ba ngitse ke show le bona no bona ba a ke ba inspire ke lona a ke lona most of the comedians tse ba David Kau Trevor Noah or sense ke share le bona stage so a se taba gore ha ba nkitse ke se ke phamola ne ke botsa Dimens ba go swana le studio sa record ke re ke nya go recorda mo sentse ke thomo ira hip hop o nya go tsa hip hop yeah ona le ke le pino ngwe ne ka khaola ngwa e re ke des ke phamola di pace just like my father ke na le lefatla ho sentse no go go mafelong e banjo okay no ke tsehile fela ka gore e short ne ke nna re sa tswela pele e fela na mojo go go nya ka e manong a ke re ka khaola ngwa oh so I know the verses there ke des ke phamola di pace just like my father ke na le lefatla okay my producer ote producer do you approve what do you think producer ya la nna ke tsere bana nna tshwantse ke re ora ba irata ne ha re ba ratile ke mo eleng gore ena le that thing wa itlhalwa ke mo khaolang wa ha mo teng wa itlhalwa ya ke des ke phamola di pace just like my father ke na le lefatla any cage wa itlhalwa no ke na le lefatla ona a go re krele to ya ke bone so e ga di busa my producer ne ba dumela ba le hip hop artist ya dumela ya o ke ya go mo feature mo ya Mantintane ya yeah hey you Mantintane why uluma bhloko so ho tsotse no ka ho kuma fello re kono di busa wa ke line okay hey you Mantintane why uluma bhloko so ho why wait, Charlie? Yeah. That's how we're doing it, man. Yeah, man. Doing it. Peace out, man. Yeah. Must one know multi-talented. Multi-versatile, Charlie. I'm a hip-hop artist, I'm a comedian, you know You're what I'm also saying? an MC. You know what I'm saying, man? Radio presenter. You know what I'm saying, man? Wow. You know what I'm saying, man? Soon to be a vocalist. TTZ. Same, man. You know what I'm saying, man? Wena. Ne Mechomi wena o star, you know? O star and oh, na ke re ke bolela ka sekolo. Yeah, ke dese. Yeah. Oh, entle ke bolela ya bo Cheese Boy. Gore dese we fokotsa nya. Number 1 Cheese Boy ya Pitori. Yeah. Yeah. Bano ya hore wena o jikele
kore o fete ko heno o rwele Hai Charlie, Majo. so ke material tseo ke di tlohele. O batla di ya utswa. are joke mo podcasting. Mo podcasting ra bolela. Ra ipolelela. Because ne phela e nja gore wa swengela mama hao mara it's fine. But if o nya go utlwa ntho ke bolelang ka yone na wa understand re bolela ka eng, for you to know more, make sure gore o mo follow mo social media, o tlo bona di-poster tsotlhe tsa gore o ko kae neng bjang. Social media ba o kry-a kae Metjho? Facebook ke na Bra Thabiso, BRRA Thabiso. TikTok Bra Thabiso, BRRA Thabiso. Instagram Bra Thabiso 6. Yeah, ela Elon Musk ke mo yona da mana ke mo pisisinyana. Ke Julius Malema ke racist. Those guys were talking about me. But bontate mogolo ba tsere na go bona ba ilo seba ka nna. If they were not gossiping about me, what were they doing? Why didn't call me? Ke tlo nna le bona mo meeting ke Julius Malema ke follow me. Ke mo baby zanga ex no. Ke racist. Okay, ra itswalla Metjho. No ra itswalla ka short na go le re bethile re mo bokae na go ela e tsamaela kae? If it tlile ko all right. Yeah, eskhalenyana ra itswalla. Metjho mbianong jiki wena no ke utlwile gore no wa repa ebile a ela no ke tsa serious Yo, I'm saying. Yonna hit I'm Metjho. saying. Bianong gore wena o khone go analyze le o tlhatlhamolla di lyrics tsa batho ba bang if itlhile bjang cause ke genne go tla tlhatlhamolla di lyrics tsa focalistic batho ba judge daile. Hey, that video, trendile plane, yeah. Botlhoko Metjho. Because like I remember Tipsy Shampunizer, I'm funela ba le go sports 10 ana le focalistic yo boza ga yona re e bone mara ntlhara ngua jo auto mo re sekele But ona le ba ba sa itseng ba botsa yona ke re mo re sekele bolla ka sekele la Josh Mukhari wa bona o tsena Josh Mukhari na le sekele ya ke a bona ya re ketlele o tsona ile tsa go kwa hae tia always so re ketlele o hopotse go kwa hae mo la re yo papa ena phela mmithila nkere walla yo and har ke star wa ba tsena ka siyo so ke ba tsena yana lady ke re ke star ba wa at least yeah kumshele and then we ke bamba and then ba latlhela le ka re ba latlhela le tšhelete of last match fa ya di fo fuda tlhada ke kwena street ke mitsi bana nna da bo re tlhaso ba tlharola ba botle wa tlhalwa mo re sekele ketlele yeah mo le ke mitsi so wena o kgone mo tshwara pila because wena o mitsi o pela ka ranko street ha o tlhanko state bana o tlhabela soro ha re ke re ke star ba re dumtshele crack boom ha re sekele ha o tsara ka Josh Mukhari wa bona sekele sekelela ka ibo sa bla fan me mitsi thata mara o ka re hona le nako e nngwe bjana mo eleng hore a ke tsore mara ke nana gore ke le twins lao mara a ke sure cause a ka o botsisa eo wa bona o itse ko eno le 4 so a ke sure gore o na le twins mo o na le twins gore bjang mara na le mo eleng hore a ke tsore ko eno ke le twins lao ne le nyaka spane cause na bolela language nyana engwe e leng gore na sa mo bolela ya rona mara e na le bokoromonyana bo boitseng kwa Harry 5 ntonyela but I remember la ka video ya Damano wa le Grigamba wa eng wa le Grigamba ke a ke go bia ka le bitso le wa itse gore le Grigamba ke ona le ane denge nyana bana e nyane a ke tse ba ibitsa eng ka sekhuane e etsa mama benchiso a mannyane so and then e wa pusha ka maoto so mo ke lona le Grigamba like le tshela yeah ke khumkhwane yeah le Grigamba so that man or ka mama yeah I think that's my kineli video guy with 3 yeah after ela kumbule khaya le yeah no ya kumbule khaya lona slash yeah that was my first video ke reketsa video ke na go sna TikTok like na ke trendile usna TikTok like really Facebook fela ke trend yeah and then the 1 million views within 2 weeks nikra more than 1 million views yana ya kumbule khaya ke more than 1 million views ka 2 weeks najo and then manong a shifa o jigi ha o sa ebetha o le one hona le bo magogo ba bang ba jile Childer Society and then hona le DJ hona le Chiro Spanelena she's very good you must tell her she's very good and then I think I'm also gonna invite her because last time ke mona kana go la re shoota oh he's also an actor oh my goodness how can I forget this professional actor Metjho so tliseletso so it's khala ba ile bona mo direct mo cinema Netflix Showmax o actor sing o perform khale ke actor tshale ke la le torinyana tse ntšinyana tse leng gore se le di tlhalelanyana man
gore ke na le ko SABC no ka itse o na le ya ya nga story ke ba bitsa the funeral parlor ke mdala mo teng ke botsa mdol he o bila ngwanyana man ke na le okay we once shot that story ko Zingi production ya di bye bye le boroni modimo le Yes, modimo yes. yeah le mo e nngwe ya mandla eno ka re sele ka go bona yana ke story sa teng sa mandla there was something about le ke tlhaletse Mbitšana nyana, yes, yeah, ke a e gopola ke bona. kamiyonyana so yeah then le ke shoot ke torinyana tse bye. chicken no no it's just like TV to be honest to be okay honest I wanna le TikTok a sort ka rata ke no etsa for the advertise ke rata stand up okay no amechomi o itse keng bona thank you so much for coming now bona he ko biditse mo Scamto podcast o itse gore o star Yeah. a ke no bitsa batho fela le nna ke tlile mo o itse ra ke tsamaye fela di podcast yeah ke a lebela gore ke go podcasting ya mang yeah so azor ke tlile fela le wena azor o biditse fela Yeah. gora re pila hona mo ithulano mo semoyeng yeah eno yeah Yeah. no mechomi no thank you so much if they want to book you ewe menyana man konna busy nyana ka I'm just kidding o itira mfano ka nna le re ke mang ke first time ko mmitsa ka lebitso o itira mfano ka nna le re ke mang Scots Maphomo yeah o nyaka ba o cancel yeah ba o kry ka mechomi no ba ncheke go ona go TikTok ya ka or Facebook yeah yeah so ke mala gore ba ka o buka mo teng Prathabiso okay or ka itse go buka ke shopping tsa man ba botse wena o manager a go thoma no a ke go sela ka o botsa ka re if lo ba mbuka mo wena ira oh dilo tsa yeah hao. ke make makedi yeah ira dilo tsa hawe if you want to book him you can also tell me yeah or Aina floor. le Brasky Yeah, Sly. Yeah, Brasky yeah. if lo banya go buka Brasky o teng Brasky teng le man ba tla botsa Brasky wa itse rong kra ka yena wa utlwa ke re se like ase bothata a se bothata eh le mfano la go na ke toilet turi man Yeah, man wena o o man dura. 50,000 man Yeah, awa pe wa ke se- ke yeah. awa a sore ke a dura like o Yeah. awa pe for 15 minutes for 50,000 a sore ke a dura yeah wa tla ke a joka fela mos wa joke Yeah. amen they Yeah. must understand yeah oh Eish, mechomi. So now, young person watching this, sitting at home, o feel hore o phela tshisa batho ka mo jareteng and then le go sekolong so o feel hore mara dideng e o ka re vele ke aka dideng e le nna ka e feel and o lebelletse lona ba ileng hore khale le mo dideng you know what advice can you give to that particular person that particular person nga mo tsore emenyana for no ba bantši a ro ba tšia le mo na sa te like so serious like a no ro ba tšhinyana aga imela thunyana bana lo mongwa lwala ne replacement da Peter man replacement ay sorry no emenyana man emenyana ro ba ntšinyana no for no if you're odeng a young person all over go thoma comedy fanak o sa le buimanyana le re nana go ra le disokolla digigitse ya sekolong o re tloele o tla o botsa emela ona le thunyana ka re ke e bone ga tla re ya fokola nyana ha o utlwa ba re hona le sunyana ka mo comedy o ga ntse wa thoma wa ira di open mic nyana you'll never know replacement ya tsa wa mar degree and ka tsogole o tlhokofetse braya ke serious Eish, ela yeah, na le no. funny man yeah no ela le Na batla- comedian mar Yeah, na le comedian ka style se se itseng. le ka se mo replace gore na go stand up ke la re le bone o moana malwana ya go mo ripile tshwanetse be le re o itse sekgowa yeah na go gwa dishoto yeah so bafanas relax boy relax re tla go botsa so in short I'm just kidding like you know this thing no mere go rena mata ke o tshwana bo Q Marshall yeah a re hiri ra ipeyam wa tsena go le go wa juga go le go o itse mang gore no juga ha o ka o tsentsa o isa kae so ke answer ngare
ya go mamang anga so fidi channel ke bo Q Marshall wena mo bona ngo le fani mo teng tsena mo teng o joke and then if you know maybe let's say batho ba ratile ya then ke motlo yang. No, Mechumi, thank you so much for taking your time and then ozwakale and then re khona reach you ne dideng and I'm 100% sure hore e tlo thusa ba baya and then hona le ba ilong hore ne ba sa tse comedy series ba no yetsa o kare ke ntho e leng hore ba yetsa ba borehile na re nyetse mona ka yona re nyetse amen re na le basadi re na le dikoloi re na le bana mona go monate re na le malapa mona ka yona ka di-joke a ke rena ko mmerekong wa ka ke bereko joke yeah Braslai ke joke ko mmerekong a ke re Braslai wa se like nna ke bereko joke ankere yeah bo Braslai ba tsena ko mmerekong wa bona ba tsheha ba tsheha ka shuwe wa tlhalwanya so you'll never know hore ka ya kae ka this day ka bereko joke or ka nna joke ko mmerekong wa tlhalwanya engwe le ngwe ya spana mata. Yeah, no, it's thinking. Yeah, no. Ke sure re se tlo bo happy view ka round 2. But ngore maybe ke sure tla be re bolela ka dilo tse ding but yeah no Mechumi thank you so much for honoring the invitation. Kana lo wa bereng fan. Yeah no Mechumi. Yeah, Re tsene. Yeah. Hape no ha re bolela mona Braslai no re na lo fana ba 4-3 ke itse. Yeah. Thua ka itlwaela 1A ba re nna go ka tsi mara ba re ke bafana ba ka wa tlhalwanya ne wa bona ke re tshale ya re mo ba tlhotsa bona tsa di bereke tlhotsa bona tsa di bereke ka mo re bolela wa bona ke yeah ke language ya teng ema mo yeah o ska ipusha thata e tlwela ne da re so na wena fatsile re le so yeah are Mechumi sure bona ba ka nna ba so botse mara ke sure ba teng ba bo boditseng o star and o tlhoke anyone ra o botsa ke dese Charlie oh kana nna ke bolela ka score o dese ke dese ke phamola cheese dipese boy yeah oh phamola oh kana phamola dipese yeah no Mechumi keep shining keep pushing and I do believe hore bona mo o leng mo teng o kodimo but sky is the limit. And I don't say sky is the limit, I always say death is the limit. So for as long as usaphila Mechumi, you're still going far. So keep on pushing. Don't let anyone, I mean, for you to be more industry for 18 years, it shows hore ba teng ba ilong hore ba tlile ba ra mara tloela dideng but you kept on pushing because you understand hore why we thomile nto a why thoma because o borehile. You were born for it. Ke ya hao dideng. So keep on pushing Mechumi. Thank you so much for coming. And batla o kara mo social media, batla o bona ko TV, that's all. Batla le tlo mmona le ka mo Scamto podcast. So make sure hore subscribe, tell your friends to subscribe. Brata biso theohile ba bang ba sentsene batla ra itswalla. Thank you so much for watching. Remember, we tlisetsa ke Sly J next multimedia where quality meets creativity. Ha re kopaneng hape next time. My name is Bundengese. Oh yeah? West side. Oh West yeah, side yeah. till we die. Oh West side till we die. yes. Yes. Whatever he said. Yes. Yona.